faase 40 midi won wo fa de na ono ni tira nko yi ne se ne wo fa panin ya friend Kofi to park no wono ma ni yi wan hyehyɛ ne ma mo yi to mo kyerɛ sɛ ansa no we free mu no o sin kete sɛ ne wo fa japade de obɛbɔ ho ban na obɛgye tinsam ne kwa anwan na amanfo kyerɛ sɛ na obɛgye na japade no na obɛgye afiri ɛhin side bay ene bi sɛ o na wɔtae ne maame ne wo fa yira koso asɛ wachi ebi musu da bi na wɔtae ne maame achi ntina ne maame so wɔ odoburo ni side to mo gigi sika kro mo de ma ne maame no nti wɔtae ne maame achi asɛm na ibebre na obi wotim before obi kwa na anase ya asante ai Ghana asɛm a obi wa na ya critic scene no a amanfo kyerɛ sɛ Lumba achi so man tutu ne ma yi a abusua no oye de besim eno na ahya ase ya na sɛ na wosusuo coincidental sɛ ya ngigigi sa ne ma ni no coincidental na sia na de ne sia abrante no na yonkofo bi anopa na metie no enya de abrabɔ ye soche sa ma no so obeka se Lumba wo fast but wode wani kyerɛ timatim hɔ a enya de ye se abrabɔ emre kora ma no even though so woni wo ba se wa wo pɛkyɛ nkora wo ba time wa wo se nkora me nsasa ntafo enso na abrabɔ nye anopa na metie nsɛm bi abrabɔ ne ye se enye saa enye bete nti so interesting. This is also a begin of a Japadia. A dear someone, Yentoso. Oba. I almost come as many able to be more. I'm just betting where Lumba feel. I feel on any Martin. And then or mammy and the Faustina. Now, what me aqua feel, aqua chairman. Also, the Siana may the Siana second information. And she have number your appointment what is here. Okay. Matakwame, Yabadasi, not you perceive who's no cray woman. Oh, and because as some way no be arguing saying no cray, but and a crap. And a crapper. Quamogamadasi, Medasa, That's also GHP. Oh, and Yamelad only dimilechi. Your dimilechi. I say, Tintin Tuntumono. Tintin Tuntuno. Oh, only dimilechi. Oh, no, na. I say, Charlie. Mammy, the frame, just say, oh, soon, just say, mammy, and I my Casamami, my Casana, me, yako. Oh, where they make primary uncle pa. Oh, yes, sister Fosu. Na mention a day pa. Oh, where they are to show me a woman and honey you. Oh, the black free one chair na. And I know ya like Okoshia no crown, so Cassan and Fosu, so on the infinity. Oh. And in the second born, Tintin Tuntum no. The second born Tintin Tuntum no Faustina Fosu, the second born Tintin Tuntum do dimilechino. That the Lumba of Fasino. Yes, I no pay ya were free and no pay ya were free. Into Mummy and I am sure. Mammy Fosu Faustina and shedding pan because we are not there. A buyer cry, just saying free and muna, we so as about betoso. Oh, no pay them around. It's your make us a team go for because if we need your Faustina, dear. What I say? If we need your Faustina, dear, and they say if we know Handia. Oh, and kwasi asemsi ya ni editi social media eni ejimi sa kwasi asemsi ya obi funase udobo hu de ombaye no sisi ya o masom o maka so ombaye yi because sisi na etimli asamaba wakane hubio ode sheba brebreo na ya okay enti utie ensemo a wo mbrobro so no a kyerɛ sɛ enima anya bɛtɛ saa enima anya bɔkɔ kora o mse Lumba agidin sika ofie nanso utie yenua omo ani Lumba tie no a sɛ de nipa no bitie abonta adwen no enye saa ne tie enye saa kora wo mo ya no pɛ no mo ka abra bo mu nya bɔkɔ ma abrante no anopa mi hu saade we na yenua no edi camera ne kwa bontia kodi nkomo kakra yenti ase so nti de
esiye eno no mama China wa ha atin se mpenifo ahodo nso ena mkwa nso a omoba fiwe na yedi dada de Lumba maame se de mu nyina mu no dada Lumba maame ni statue enisia eno amesa statue a ewa ha enie nti osha baby a glass we ho na yadeda maame amesa nti enim ha ene se de sitie important ha de omu nyina nim Kofi a omu nyina efre no Lumba opie frifie no mu a omo ha nyi na obi e ba sewu Lumba sewu junction we so omo frɛ no Lumba junction ena owura fi mu a Lumba efie no enti se question bi ani ha de a so far queen de koso wo ha Lumba mame efie a Faustina Fosu ewo mu no enie Kofi ene ne yere ena na da ka teso ena owo eche no enti ne yiri hu ena ofre ne mame Faustina Fosu ena Faustina eba ye ombeso no mu a wonsom omde ni kopie Trinity Hospital ho ena no pay be no de na je se omuso Kofi nti eni anon bloggers ni senso ofo nyini me aba wasu Kofi ye pa cho obi ade sen na osine otie wa abusua ni Bacho me ba no Kofi me sister na sister first me ba no nka bi shem last week me ba o shem gon kan the first person me see na odi ati yan me kura me wuram na nkra mani ntin me fra obi amfa na me bie pono me wuram one the first person be ma tu a me de wura yin sa na baby sa me sister asem na me ta si bamisi ti me koy manche na so wo basisi a wonche na me se mate me twen me ba pa no even kura be ma me ne ti sisi a me na o kase na me Kofi so na me be ma oh ti Kofi ai Mr. Fosti enyan chen na nyese bi adamfo ananse bi ayi omo na nane na di me na nachi okay Melana from the mission hospital na me nim dia si because one na yale wanka to me ko do hospital na ambulance ti o mo di ebu o mo di ambulance ni bi here na bla ba ko hu no melada in fact me am sen no se me mehwe na se me reda nka o mo di funu nefa ten bisa so dia sem na se no so Kofi na so Kofi ben no so ba Kofi and in fact hospital what they see when me jam kra hwe from kra they see me kafra ese wa wo fufuro makohu ni manketu a wa wo mu wontafo onya 40 days kra goro me ho ahomachi bi na me nsole fra me ama ma bi im say yes ama wontafo oba no me de na to na so bua and prepare me yi mintina o kasa se me ne sere ya me ba na die na me enim me ye fine pa okay enti utie the eyewitness account e koswa the same vein ne yire ne say ne maame omususu say obi na aku omode hye no na anopai bema bi pie ho o say maame na nkasa ne babo ne frɛ ne mela no o say ne pa otwa mela ya otie ya o say no na asantim ya wade be frɛ ne nsamankom ya media tete ho ase na mintimi ni ho adanse de omo se wo ho pa anti me ende ya mo frɛ jabo nu ya ma ye no ma chechirem na bema no anopai wo say eye obi na poison Kofi woni abrante enya mela nya maame ba ye frɛ ne mela ya ananya ono a unse de wo ne edi mela na chi wo se mela no pa wo wo de mo hwa de wo say obi na amma Kofi poison na wawu etini maame eno ne chese ne yire wo ma kantam kese pa wo ejagu se 40 days na se na wotwemienu enipa waji Kofi kra nkwa firi nsem no omo bona danie hwade Bronisa
Lap, no, the good woman. Yes, Ronisa, what the good what the baby phone, the baby team. Now, they full crowds of food now. Mamma, Missa, a baby and a money here before. Tina, I was. In hours. Yes. Yeah, somehow. eti wenu chairman or perform nneɛma yɛse samankom ateɛ sɛ wɔne maame Kofi na wɔwɔ ne nua pani ne sɛ paa wɔne mela ne sɛ paa wɔn sɛ eti chairman ɛyɛ nneɛma wɔyɛ nneɛma na wɔyɛ nneɛma no mu a wɔbɛka asɛm bi wɔ ha dɛ mo yɛntie no wɔyɛ nneɛma wenu kyɛ sɛ wɔwura honhom no ho ti wenu saman wɔn sɛ yɛfrɛ ne samankom piao That will become, chair. Or the ancient your cost. Madame is a man. Mamma said it be no funny. My funny, man, also won't call. I'm going to sit down the market and get away one. The way is an enemy to ya. Can also I'm saying a friend of Kofi Lumba, son of we Kofi, on Faustina Fosu by your friend Kofi Lumba, and answer Takra. On said, what you could see, I know, say, Yenian will be near Conos, I know, also be a poison, I know, United, and I feel. Enti according to senior my chama ya wawura honhom wiase no or say ma me ne pa no obi a poison no unua se wawura honhom wiase ayi ma me ama New York de obenya problem pe wo enipa ne ya honhom ma me ama New York obenya problem ho o se chama ere wabo he wawura honhom wiase ahu de ekon hasa abrahu ababat enye funny guys are enipa na wura spiritual world. Yes, whom the Bia ayi samankom ateɛ ne so ɛna wɔba fie ho ɛna wɔpae kosuagum ɛna wɔtena se wɔsɛ Kofi no maame Faustina ba no obi a poison no eti wɔba bɛyɛ ho nneɛma ama maame na ba to wɔsɛ maame no mɛka adeɛ ɔpɛ sɛ ne ba ne saman nyɛ Ghana country a case araho eti senior ma wɔkankyia na wafrɛ ne maame ne sɛ omra na monhwɛ ya frɛ maame Faustina Fosu sɛ omra na omra meti asɛm Make out your man said. One could see some man. Your mechanics is saying, or the code rule. It think I be a mechanic of a San Cushioning. The woman may be a beyond San Cushioning body. Then Cayenne to say, or more fair say, I'm a fire. And to sound so. Nessa, or more enemy for property, and we could not be out. 40 days say anana watch anana watch me and tunipa on kasa nanum omani panen kasa nanum omani pakro no wate ne nkwa hye sa abia ne pam so omani kasa nanum ewi apete na ono so mfa ne nko ama na dwembo ne mu mama ho dia metimi dia ho ahwe ne man eti ayi bagana foso ho aresamba na yare ho kura no mama asam na sai bibie ho amafo kyerɛ sɛ akwa no wɔboa wɔ hyehyɛ adwuma akwa ne hyehyɛ adwuma skido yare ho emum sa yare ho ababat Ghana for me tia sɛ
bibia no mo de hum se makowura me nti ase o mami ama New York say chama wopoa wo hu no hwe ye Ghana muda mo amuti abroche munye hwe ni musa nkrofo we mu munye hwe ni enipa na wura honhom wiase ama ne maami kra se wo to ne nkra mu nkosi asama do kwan Awurade joda kide uja no ni mo beti wan di na we no nana kwame efrem nana kwame ayi efijase abobonu ya frem na me musa se we no ye kosua no ode agu no no Marvin case na no ode eti chama say obi na akukufi eti ni maame so apa maame Faustina say nkonkosi asama do kwan ai o mie kwan mu na wotwe echi na wotwe mie no 40 days pepepepepe eni pakro no Kofi mefa nko titi Vivian zani ubenya problem o enipa na wura spiritual world wonu ubenya case na ode munko ye Awurade eti chama na ni abre wa wura honhom wiase maame no so agye di wo ma gye di o de hwe o se ne mo fa ne yire ne so mra ese wa wie maame Fosu o de yente maame no ne ba frame ya o unse enipa ye frustrated ahun obetimi bibia Ghana no bibia possible nti maame ne de memblemu no eti sisinya ma so wo ye ne ma wa wura honhom wiase yentie no Lumba. Na boyi wanka. Ya Kofi anasa takra na wukanyi Chama nyabutre Chama otemenka nyabutre otemenka metonga pa aha awreho aba esei Lumba ofase ni mpo odafo obi se oye honhom ni o kire se obi na poison abrante ho yes samankom asene so samankom no otiase esei oh samankom no ye metiase ne se se obi wu empatuwo bi se ya eya ade a etasi ebisi na wabekire se eyobi ne kun no obi se basa na omabusuafo na ka se ni bakuru kun no omo hye na awotwe ana daduanan omo ni abibi nsi ni sam passe ni bakuru ne kun no bia to so biem obo no ka kire se omo fa baabi no omo hye se de woka no no kra na se nya no kra enye wonu amu na ka honhom no spirit no samankom no sama na bowura no obekire obeje bo wo tumi bodin se ebia nipa smasi ene ye mesa saman no yade esida chama tobo wose hwan ne nipa ne kasa hwan ne kasa ye hwan eye honhom no enye wonu amu eye honhom dem bra eye nipa na wawu no honhom yes wawu no ne oni atiasefo e be kasa no okire
Yeah, aha, and one answer for back. See the BCF direct, the BCF direct. Ankasa. Tobo. Deɛ wɔno wawuo no na ne honhom aba na wabɛwuro obi mu. Yeah. Yeah. Yes, sanity. Obi be ba be kasa se mo make mboa. E bia wo hene bi kura na obi ene na efi so ade ade abeto so. Yes, so ma keka se e wo enye ohena bi asem. Wo ma keka nsem we bebre. 2020 ye woni ped aso ni sa de we di e wo ho. Oh, wo hene na me kire se won se ade bi e wodi bi ene ho no a eni ho. Ade bi e wodi bi a wo. Enipa so na to ne din. Sa de kro nipa na to ne din. Anamboa. I say again so ye buy so ye ya beto ene ye hu bi so. Yo beto bia ya de wo ho. Enti to we. Yo beto bia na to ne din. Wo de to bo cheche mu yi. Me busa se me ba ma minti hu. Eya na de wono wawu no. Wawu no wo ba wo be kire de bone ye nkodi obi nko ana se obi wu ani nimdi a ode koy ne de omo ntimi me kire ye na mum se kokuni bi fa ne konko ana sa honhom fo no ba be ka kire ye adenti a me menti ase. Oh dabi entisa tiri me kire no. Wọ́n sẹ́ maame ni gyina wọ́n ti sẹ́ maame ni ká sẹ́ obi ni kunu ampa ọ̀nù nso nye ni bi sẹ́ deɛ na obi bɔ dua no obi yɛ no ade yɛ ya ade mi ni mo hwɛ o de to mi so ne mi so me bɔ dua no bɔ dua no ɛyɛ the same like we say no sɛ maame no odi ya o ɛna honhom no ɛkasa now yɛ wo ya te sɛ deɛ na honhomfoɔ asɔre esi ni so ano wɔka wɔkyerɛ mu wɔn kasa no saa na we say no so teɛ. Bowra na no akyere te wo se obi na ekun no ena maame no so kyerɛ sɛ ya mpa so obi na ekun no a o ma de duanan ana na wotwe mi no wɛrɛ ba no o ma bibi nsinye mu sampa sɛ de bi na ekun no deɛ to so mienu ebu won so otu bi ka tron sɛ monkɔ baabi na monkɔ hwehwem asɛm amaka no esi da bo yɛ de keka ebi yɛ bi keka obi so obebu nipa bi din sɛ nipa bi sɛ nsense ni hu bi ni ade obebu ebi si mi fie ebi si ebi jase ebi bu so obi obɛka kyerɛ ade ɛwɔ hɔ okay tobo tobo saa nsama nkom no yɛ wɔ wɔn sama nkom ba na sɛ onipa bi ansama nkom betimi aba ana yɛ wɔ nkɔfɔm yɛ special ɔde ba. Oh, David, Obia, the betting about now. Once a wood on one, a wooby or I put to Wosano, a timid a home. Obey no boat will be no better. Say any person may see, and I say, I dare say, and I see what I say. You'll be at the end, you'll be at the end, you'll be a my dear, baby, the Pia Massage in here. Okay, Piro, which is a and yen come out to a BBSC. And a PSA. Na then ne wo fa de no adena lumba na de ende anti nsi will be also. Oh, and when say lumba de no kakra me kan say when say obi wo no mo a when say obi wo ma bibi wo ma so omo ya so bi be so ya dwuma bi di tia wa omo hihye omo wi ya pe no de ne ho ade ko ba bi ni akomantam sama ewo what I say, yeah, what's the command time? Someone, you may when you find about out of the casa. Just a more Busuapanin, then I ask him a coma, said you may by free move. You queer you know, Ghana by a bay, a Britidiana, you go on a free. Into assembly high, into one among a quay, you hope it's a now. Emma, you see, Mrs. Now. It will say, dear Wono, you bet yet me man, a chairman, Tam, dear Wono, Nessamino. Oh yes, no crepas. Mamma make be and be cemetery. I know what I'm talking about. It will be well. You bet me a friend, bet my friend is soon to watch a channel. Your friend, almost yada, Enna, open soa. Ye tibisa ko fresa man. We mammy, say idea na ho boaso na ni nya prepare na busafu nyina hia kasa ade we yenti ase a ho betima ko baby de woni ba bebrom fresa man samanda granite oba be kasa na na kwa me na yemi sei akusua na yemi sei abena na yemi sei oba kan street a kire mo ko fa so we oba kan tueno ye mi nua matiri ma be nsa me ma me sorry me sister no free mu no ene me ma de ye to aso no ye yetu ho na mo e ma ne ba re ene ye di mu duma omo mka ho nyina no me twa ntro da me twa nyame ebe busame BBS life
Emma, ye wa fa baako wo won the plot to kese otwa blocks wo so. Me amenana yasa ye friend yasa no so no film da me wi no osua ka se abrata wa wi de enche mi so mewu emi nyina su kata ofa men kasa ne ade ye mpesa beti bi ampa osua ye kosi ma me echi na ye wi na mo fa no so film na ade esi ye no me mo fa la ko tini plot to see okohwe na so mo sunsun ma otiam bom oh yeah wako board oti asefo no tie die wonu awuo no ma kire baabi esi ye no wonu ye me say wo ye journalist go and find out e wo fidase say me ni what am me mate mate ase what you say yeah ogbo na sum obiara nka say ofa ya sama ya odai ante na me wo fa no wuye what you say esi ye fidase we na kire akwa we no yes ye by no ye beti we nyina we no te say no say de wawuo no ya no wo osa wa hoden bi wa na de wawuo no oh tio one say sempetu wo bi sise ya I say like I want say accident yes emergency bi pana ni pa na wu ni ade say wo wani bia no ti wa wu ni sa ni pa no mo wu o mo free ho that moment no you say ye company for kokoya amamne ni amamne say de meba fasinu bia meba na wo de wawuo no a wo what as wo ye de na wo ada wo pen wo mo no wo pen wo hu say obi ye wo gina wo nche wo da na o hen say enipa bebre wani omo enipa bebre wani hu mo ma de ye koso sunsun bia say enipa bebre say ya so for kan meba eni na mo wo no mo de hu nsamanfo de mo wani am de hu wo mo of course yes omo wani no hu obehu de sia obehu utwam kura hu eyade esi on say so wo hwe America omo yibi a omo tayi omo ye hu nsam say obi fie dada bi no makofa nkrofo no mo ko ho mako yes omo ko pam spirit no ho no mafiri ho ha sa nkrofo no omo enu ye movie enu de ye fra bi instinct movie superstition enya real movie fiction fiction unye ewo ho dra ye so me so adro no metimi agura hu me so adro no bia metimi agura hu wo fi so obele hu ade a me si enye na o pa bitimi akọ ena no akwa bi ka say me challenge no wode mbegura po ase me ye wanfoma nkoda wo se me hu den afi no ntimi fa me nko wo so betimi mbegura po ase na me so ndi we no me de me kura my ko sa adana waso huhu adi ntimi waso afedi wotimi fa me nko waso wotimi fa me me ni to ko ne be kopo ase ko kire me po ase na se wo de me be kopo ase nanya obi a wanyi hwi ni ne kire wanyi hwi ni ne kire it is a wanyi hwi ni na so waso nko sine wa e wona be wu be hu bibi no ka se wu ni bibi no se se no a me ba de am wo ye huhum se mi se be ma ne kasa no wo se obi a poison mamia Faustina Fosu ba no aden na sa huhum kro no wonso enipa na tiko se ya no fa ne koma police for na oba be kan super say ya ne de ato how ya be ti o hene ti ye enya sana sebe spiritual sensitivity da bi sani ya wo mo na why ne say remote control ya mo adwen na mo de ye sa de eye mo adwen ya friend you see instinct mo adwen na mo de create saade ne ye reality na ye no kra aden no obi aku obi na ho mpia na ti konfa ne ko police station na ye nche no na just am become yete na mo ye ne supersede na wo system no and when you say bread to say we need to question all this belief system rather to be responsible na say obi poison na yan call your autopsy na ye ne ye katatie ye America no ye wo kano betini wo kanase but nya ni nyina na sisa enye ni nyina na enye ni nyina na betinya sa mewu ndimi zo mehu kopia obi adina ko police say we kumi ndiya and say a crime boni na eyawa ba say yawa ba onjie
Unti se BBC basa hum sama oko police nya oko kan ya pom se o ahade yini hum se ntimi nka ho hwe. Eti someone am betimi evidence no other na mon translate evidence in the spiritual man in physical na emfa a case so that we can solve the case no. Na motena se ma ye didi nkoma ni adwene nyina confused na honhom ne te ba bi na wafa ne ho adi sesei. Chairman, una wonje danti no me bi nhunu se bibi ye djuma. What you say? Okay. Una wonje danti bibi obetimi aboa ma police. Sa no we dey to bonya bibi no. Physically no obetimi aboa ma police nsa aka nipa o poison sa nipa no. Obi betimi aya ma police wanya sa evidence no. Oh, say ontimi ye tebetimi ye the tackle this year ya kan ya de hu information into ma ko ba bia ko sisi nipa so ma sisi e bo din ye fro no kan ye kan e betimi apa obetimi ayi ano say ampa bia me na me but om de be ye hu sem say e hu asem police intimi mbam bi. What you say? Okay. Enti o de okọ court trial so mo kan bibi on me yes. Ya hu masem ti say enia dance enia dance hu asem belief system enia dance enuntina wo mo abusuafo ne pa wo so akoye hu nsem ti ni bakoro bi na eno ano no sa jama me that's why wa lecture me pa wa lecture me that's why mesa ba so bi that's pa eti wa lecture me kakra still na nipa bebre doubt to the guy ne to wo ye na nyame nko a wo mo se sa de na kai hododo ye ya na de bibia kwa hu se but still na Ghana for bebre say wo me se ode sheba wo nya hu bibia amafo they can show you something madam boko na me adam na say wo wura hu wi aso pen bia na sama nko bia se so pen na me da me nwura bi mu da ebi si mu da but me ho bi hu ni say me ho bi me ho ni say emra enipa no me da be da no Whoa. No, sorry. Yeah. Enipa ni wuye no. Yeah, enipa ni wuye no. Na abusuafo ne nti ase. Enti tama edrese omukosie no no. Abusuafo no ye before ebesi ebe wa mamle anaso mokogo yi nipa na bamba. Temla omode no no ye de da ne pete park so. Amaba because ya baba awa. Ti ahyiwo mu. Enti mu ho no hoho sometimes oye hoho a onfre abusuan me saa de ne timisi no so etie we nsama nkom sama ko na saa me hu bi da saa da na ada me hu bi no oye dey eba ye na no ho wo so keka obi ntimi nso no mu en wo Kofi no ho en na wo kwako ne funu ko kasaye ese akomatie se akomfo akoma ya no mo se akomatie so no yes ebi di anu odin pa ebi di anu odin eto ofiri honom no na obewura nipa ni mu na okotwe nipa ko no so wo ka ho na mo kum nipa na o kan boni di ne kan me so afeni nipa ebini me se me ntwantro me ntwantro enti ade na ba ni ye no obi die ba obi won so aso mo pato be kasa omudi moko kana no pe on kasa biu obi won so yeah, so bu on so wabusuan na ono so odina obetimi de ne nan atintin fo honhom he ye ka no honhom asem a obo be ka say mo boa mo de gibibi he anything that is here Ghana ye problem kakra no ye problem say ye nyi ya mamle ne honhom ne mam ebi mo ma ye nyi enni enam suban bi ebi mada na dini nti se honhom bi se a ase wo mo se kremo papa me ye hu kremo boni am ye hu kremo papa sa enti ama obi wo kra na wo hu bibi kra ye be challenge se nya no kra wo boa ya sanity sanity eti mi ade a bla no aka no no mi de mi no mu de mi gidi obi ane na mi gidi obi ane ni gidi se obi na poison abrante Kofi no also obi a poison no ebi so poison no ebi a poison no e mu poison no na onim so de she etimi to HIV ba ye HIV mu timi to ma ode she me HIV e to no ode she me kan obi be ka so sister bi sister ka sa na sister idi asema o kan de won me say me nyonko ana me ne nam edru si ye obi ye de be ko US omokoye no ko so okoye akoye ne passport ko na we see HIV as be ma on ne tini ni bi tobo ma me tobo say machines na dey check is HIV test no HIV
BP or blood pressure hwɛ a machine a ɔho and now bet me a test it negative actually bet me a test it positive. That's why you rely on only one test tie you Africans no never be research be prewa afi ni nyanti ase yenti wi ase machine any de check ade etina ukọ ba bia ene ye betima check BP na ha ya woda be 200 ye be sa check no what ya be see environment bibia contribute to and scientist or see biochemist enti obi ko check HIV wa ha obetimi show positive obeba ha na be daniel de negative. But yeah, society say one position pair, you bet you so the boat things here. Yeah, my say the dear bachelor on say, and Nipalanya Baku pen or call test, and then yet just 1 month or cut was more than 1 year. But and fine so to say, Obi HIV, you bet me a transfer at the money yonko, and yes, sanity. Ya won krofo mo anti-immune omo ya immune to ya de na obi akwa wa a vaccine. Your vaccine obewa obi wo HIV won't be farm obi wo hepatitis won't be farm ni nyina wo ba sa wo hu dia ye ne nyanduru sa level no eno ntina ye chichi sa ne man tum no ye see ai obetimi no oba betimi ni kunata oba no ebe ye career ba won't be transfer money ba entina ne ma kra kwa wo a ye wo mo anti ye mo ye wo injection de wo mo a eni yare bi won't be farm money ba na me bo enye obi sada. That's right. And you remember ye nim so nyang ho sa antina ye stay was our spiritual belief system no. Anyway, we are so we betimi believe we be and them for but I have all time to challenge it. Into question of Musamani how why. Money how. And given fighting in hospitals for long. It a children will have so comparable. On one nyanda ye. And on so kwa no mukwa no because children so so kwa wonye enti ni nana ebe wo nana ka children so waye ne bonne won fan che no one ne nyonko wi ene ye sad ma me abraba ne kan ya no so he it is sometimes African yenyi nyemani se bloni ne ye se yenke be ji edi but yenyi African yenyi edi mu ni yenyi ni Mami, enya ni gidie ndi obetumi ye gie di simple be ye kire se eya amuka se broni na ye ya broni abrofo di nkwase asem se ye bebre abrofo hwemensem mami ukọ eyi a New York omuko hwemensem mami ensovo hwe ba ye kire se ye gie di ni ensovo hwe it should bring resource sebike ye ampani ye wo honhom bia omutimi kire obi odi bone a ne ya translating into reality physical na ke ye nya resource ne de nipa na kokọ ne we ya da bia sasana ba enipa sasa ba wa ba wo me ye hwe ne obaye ne obeketi doubt na ye di ko hu sa na te akoda enya sa Who niema bi se no we na tamam kuma se no sa no ye ne ye die mu no wo mo mfa deal with physical ye honhom de it is me ya ka chen se ni person me sin the poison no e ma ni pe na hu se ye ono so bakọ ye bibi se ya ampa se akoso mansa na poison me ba ne de a e de me hye ne da sei etibu adani ebu on sa adani bedu pepepe Adon adani bo so bedu enti honhom niema ne de wontimi fa wo mo be deal no eni so etokwa we no obekono honhom e ma physical honhom de no yes ba say moment obeka bia e friend poison yes spiritual ye physical I say ye trace ni yetimi nya results ye de ne ye don fam ra kwa so se in fact abusuani mu a abusuani mu anase eda wodaw ni yesie no ene se nipa no wo ho nipa no di sa ade no obu no wotimi de nani behwe sa ya mpa se ade na me ye na so sidi enti se nipa ne ba asia ne se samanko ne timi kotwe nipa ne free nipa ne mu egu ne nim ase wo ho na e nipa ne timi gitu se ya mpa okay nipa ne timi yes mo ye ho niema enti sa ade we se ndie e wo ho it would be only a good say on so only a train. Said you go on more tea children. Now being in time, yeah, on yes. It will be a tear for questions ahead. I'm a woman to ask it. But the only yes, the only Niana, the only woman near Mandia. On who say yes, but the one you know when you be a book on your tree, on your
onko na busua maami panyini ana panyini bi konfo bi ana se papa panyini ana so wahemfo panyini bi o musa ne se be pama jo se bi we se si a de ne na kwan so be ne fa so solve no na bia nipa no so hu se se ne tie sometimes obu obe challenge ne ma bi se ne hi ebie na ni kakra me na hu. Okay. Now, you know, HIV no mo de mam wo spiritual ho no. Wo mo sa no spiritual na say ba physical bit me asa no physical. Me say also need the girl need the Kenya diet 2 or 3 times or so die no. Na ne san what put a pani or de be wono. As we be kata na same sister yi to yi. Me yes sister no ma lose the contact and come de ne number mana wa woni na dim komo back door. Because wa blank sa. Ama be ma no kra ni na jama be ma na ko bibi oboso mu bia ase na blabo. As one no sa and so obi any one ni about satam kon wanyam ni bakra we anya bi ni ba anya bi. Okay. No wanyam. Okay. We are sonti we Matthias we are sonti enya be ya na mani bedru me da se why mama me da se pa em say amanfo any was on person mo kyerem bibi kakra he say na mo kan dey hello. Have you yes sir. Na chama na wawura hu mu na no krasa was obi na poison ujitum. No ya wo bibi ya friend Samankon me sabi makoma ni kakra say me 64 years Samankon no eba enye enye bia obi ofiri kum ho so ti ase asem ni si bia obi kure onam che no isi ni so ma o kasa te se de nipa no na wawu no ni kasa pepe ni yo be nyina nti onu na be ka bibia asi se bia sei na fa so ma be wuye ene obetumi abodi pa na okun no kura din direct na obewie no be se wabre wow some kono sini so wie na se etiko be se wana se 2 hours a obeyi pre no ho atimi akasa wie no ni o wie a ebia be se wana wakura no da ho any adwuma kase pa na wonu bi wani ya gani wonu bi sada mani ya gani nipa na be kire oba na oka de ase nipa hu oka de kan fa so a nipa do wie enti na no e crime man as a police kwachi nipa no ana so oka na sa keke oka na sa keke won say enemre mkura no niam bi wo kura na police for kura ntimi ni animu because me ankasa me kura mkura no say first part on ko bi ekọ baabi na se bia otu kwan ko baabi na omufiri krofufo so wo se ne yire ebi obi akofa no be ma bi akofa na say omuba krum ho a ye wo pun wo ho ye se ye betukosua nanim otukosua wo se be oba ni gina wo se mi kunu se obi afa me se obi mfa me a kosua no koto edu ho se obi afa me so a emmo epunu eti omu gina ho omu yenu imagine fa okay kosua na se ampa se obi afa na be se akoto fio se obi afa na abo eyiri punu I mean Africans unique. Africans are unique when it comes to some. I mean we need to find time to do more research and I mean documenting and you want to say really if something behind it and then we can use it in the benefit of the people, not to just accommodate any at watching na anyway so for kwasia wi anom ebeba ye ne niam nti niam na kwasia wa no de so onyo obi kwasia wa de won de no waka so no be keka say ye se be yesum na wo dada no etwam Samankom no pa de enipa ne ye ne but to the benefit of the people Samankom no se bana wa be kan sa no wajai nkasa enkeka to yetirim de I don't think say necessary we should Samankom no ya obetimi question obetimi challenge ne say on five dance yamre ne ntimi nchi nipa ne fa ne nyina mra de mana say ye fa ne kwa eba sa no kasa wi a oni ne ho so biem eti say po wi na family na wo say mo so mo fa etu na mo family na wo say mo tu na mo because wa kan sem na chem say munye say okay eti wi a family na wo say mo tu na mo okay ya career thank you why ya be sa ba bi me da se pa eti Proud Africa case ne de amanfo che say chairman na de awo ye ne de o mo ntiase hello sir hello chairman
Why would I want I say Cramoni be frame on over Chamber and won't be an one of the also too much. Yeah, we may now resource any here. Hello. Hello. Hello, the reason. Someone come at yes, Supana. There be a reason. Hey. Na the me minister. Aha. Say yen titimire mu no abusua bia wo bosom wo abusua nu. Aha. Na nanom titimire mu bia wo bosom wo ni fie. Aha. Enti saa de no na se nipa nu wu a na honhom na wo abusua nu mu no ina nanom kwaje betu abusua nu mu no. Enu ne kosi wo bi so. Ema nipa no kansem. Iti nya nipa no efie no wawu one day wawu na mom ne fie sunsum ne bosom no anase suman no ena yesa de no ena yesa because me free nsoko ebisi won soko so ti ase kan tete bere mu no ukọ abusunya bia na nanom obia ogi tumi be hye ne fie kan kura be wura fie bi no mo sini ai cement bi wo baabi na ya to din se ho ne yeginaye ena nanom ti bibi be se opani eye mo se ye free transformation ye free baabi ne ye ba na te se ne baabi a be ye si asore dan ye si nkramo dan saa na ye de no ye ya ka abibifo no ye believe ye de nam no enti nya ade akọji ne baabi eni ye saa ne yete enam asore fo ne slamfo ne bibia be frem aha forget asore fo ne nkramofo hwe ye wom ne se ye nanom se spirit de enwu abosom ne spirit no tetetete abosom ne nyina ne omoda so ewo ho ye nanan bi di tigare ko hye ni fie se omo ni fie hu ban ma no obi ko fa kune obi ko fa ayi abosom different efie pia kan na ukọ uba asantimem bunu mem ye bi edru kwesi de fofie ubete se konfo we komwa ha na me say eye saa ne ete se ne obi ye kristoni nka kristoni ba bia sa sori dan si wo ba bia se kristoni so ko fa Yesu abono ba kremoni so ko fa Muhammad ni Allah anya sa eye enti eye dia eye belief system eye gidie ni pa gidie sa tumi no ye nananu broni asori tumi be de na wa asori tumi sa bosum tumi no da so exit ewo abusuam wo ko fie bi mu ne krampo bosum no mo nsum biem but bosum ni kutam a o ma jahan so enti sa tumi no eno na sori wo abusuam na akosi wo bi so na wo kire se bi a obi na aye mi se obi na aye mi se obi na aye mi se no obi na aye mi se ewo enka ye nanom kan tetimire mu no den no mutime giste bosum we timi buwa we ma na kokon ekokun okuru we se su bai bosum we sa bosum no wo mo we sa nkofo na abosom na ye no mo kwa akon se wo mo we hen wo mo tete hen o se no aja amanfo da Roma ene nsori ya bibai ye jai sa anye mani nyina ye but 2 minutes ye wo nti ba sa bosom no musuro a kristofo ne nkramofo na musuro wo mo na o musuro wo mo o mo we se so mo te hen o mo we show mamin ka asem kakra bi ha joda ki hujana wodo be wura spiritual way this ya ho show emre bi so ho emre bi my sister bi o tu kwan ko bi ka french man mu bi na omukosoye papa bi na papa no na according to sero musi chero na wo yubi omukomunipa so wahunu enti omo plan so ombeku sister no enti okwafuum ho no mo plan se ombeku enti mra wo hu omo se sa nkrofo no ba no ohun se nkrofo e ba omo beku na yiba bekumi enti obo ni fie bosumudin oboni fie busum ni din no wo se na ni ban ho so na woni afu ho no obabi foforo na se what disappear no obabi foforo tobo so it is a man common chama nyabutre enipa what disappear wa yira wo so na ni ban ho so wo hu baby kura onya so say na wanya I mean some psychological effect binti obi a okokoma ena ye
Hey, Joda ki wo. Udi aga sama Joda ki betimi aka tiro ho. Mame nka asem bi. Nipa wu agwu. Nipa wu agwu. Eti de wo ye ye na. Me pesa me side no. Eti kura ye kasa ye so wadane osam man. Wasan wo manim. Obia no betimi aka say obia wo wu betimi aye bibia. What me we? Na ndra me say nipa na wawu nde wawu honhom na eti fie ho no. Hwe abusua bia wo honhom wo fie ho. Okay. Reason. Okay. Yena nanom best 400 years ago to 500 years ago. Abusua bia koji tumi beta na abusua. Ye gidi say ye gidi. Ona na what me mada. What me sorry mada. Ye gidi ene ye gidi say ye nanom nyina achigina pa ye gidi ye say obi say ogi Yesu obesan ba ogi Muhammad awotane ye gidi. But want me mat ene matana da. Wa reason unim abakosem enti na nam so ka kire ye say ye ko nsuo we boa me ye ko kun wo e dinchira ye ko dinkunim nsuo we boa ye ne nyina sa abosom no wo ho aye hu se sa abosom we boa ye me ye ko ye sei enti sa spirit no okay u gidi se e wo ho anan ni ho me de me ntimi nyi ni se wo ho e wo ho anko ye timi ye be from mo maba ada no mo ntimi boa ye na ogidi su se sa time no so no omutimi boa ye nananu mo omutimi kokon no so ba na me ni ho nti na de na me wo na me ka ho asem reason so as question na me bisa ho no sa mire num no ye me de na konfonachi kura be example hwe niema konfonachi ayeyi ya ba betoto su se wo ho ye ni ehu Pese ugidi se konfonachi ye ana wa say bad ya beti no say de ne wo ba me eno mi ni ho no mitimi ngi ho achi akwase ni ho no enne de na me wo ha ya mo kan na pese me busa questions de obetimi de wani aka ne se de ya twere wo book yi mu a ye mfa ya ni nhumi ye no eno kura na amafo agi adi me aduana ni ba me so what you say enya mi hamba cha me nka ho mesro me nka ho pa cha me nka intimi de me didi se enne me no netia se nanka me wo ho a me enne wo ni me kasa wo ka kira me se wo betimi disappear me ba wanim straight na wo disappear ma hwe wo timi nka ta me nkotana ba bi ne disappear na be kira store ma mi timi ntiase on de me no okay ena de to su mi ni say nipa no ate no obi betimi aka say ohun hwe abroche for the me say sometimes na my wife otimi omo prayer group bi no bo he no omo dia tum na so for no obo he no obi ka na nipa simasi na oba bi yesi oya me so mo boa mo nyina mo boa enti dia mo bie kura na me ho a obeka ache nkwa na say papa no wo ba no we nsema yeyi we nyini nti mo yenye ya ade no ma yi mi afiri because me belief system to the gda me da say why ni nyina gda keke adanse ni me da say someone come ne ho ye pese ye nya resource enye just we ba say ya o ma create a mess of we say e sa na society say only say be there your papa ne your born your mate e ya mo my resource e betimi dia ko police station akọ report e ya mo my report mo my resource e betimi dia ko police station and here Hello, Reason. Yay. Good afternoon. Why would I be as a piano? Someone going to be a campaigner. Bedia someone come be a can be. But China Yabeti. The people the American or Chrome ha. America ha. Maybe ha, maybe who, maybe TV so cry. Your friend, Teresa, Long Island Medium. Okay. William say, will be a or no bro new or Italian or to me free I almost you TV so oh chrome America or to me free no I can't there some kind I'm say how because almost can be me papa said they be am no mudi achi I'm say I'm dey mko school and I'm say did you on idea because now say yeah health system no believe this and I'm say say money say bibi sa ho ha yentumi from na say yare bi ni say ya omuntumi besi ano kwa ya omuntre ye that's all e dey no obi ye won ti make asem but na mo ti me be tell say me ma wuntumi betie me we na me da je how only say krom ha celebrities na kon ho and they show it on the TV
But also young guy, or also the Tyler, or also friend someone. I'm saying, hey, I mean, now let me tell you, every human generation have something to believe in, and about the mysticals. We are say, you see, it's a myth. Mythology. It's a myth. It's a myth. And never been in Kwa. We have factual. It's but they can prove it. When it comes to movies, some are fiction, some are myth, some are not fact. That is why we have all these. It's just like, yes, what I say. It's just like a software now. Or see, now we say, can't we see something that will help the economy? And I'm a that's it. I mean, but I know the woman tells you. I don't bet you. It's no media. Someone comment side. It's just okay. We are then they be. That is my problem. That is my problem. No, and again, I'm a nipa to me. We then I just say nipa no. I'm fetching kukusa nipa no. Just like a sort of no. So because it's a Mexico. Me sure almost drug laws. Almost was man Mexico for. Almost Abusum no believe just like almost we Africans. Mexico's no evolution they take Africans. Mexicans no Africans. Evolution they take place. No, me sure also of a show in some no account destiny. Who ni destiny? No, I be sure be destiny. Thank you. But I say. I mean, me person me logical auntie. Hello. Yeah, Reason. Hey, Sazi daughter. Merci. Now what say? No. Me too pa. Ebu ami also. Saman ko ni bia so na. Ebia so saman ko no. Ebia so na. Say no Reason catch dia course Ghana no so omunya botre kakra ewu na o ma hye da ye ne competition me pese me dey for afidie so wow na kuna do agima ewu ye pese ye mo ne maami e ho ape na Apostle Joseph dia ba be wom Apostle Joseph me ya home kra na Dad Lumba dia ba be wom Dad Lumba me ya home kra na say ya sapon so be muti say me no kasenka ya sapon die na ye mo ne. And one son no pese competition a reason and why you den wo Ghana o munya botre yam person next week obidi baba be wo mu yes ramo ewu na asamudi di agro no yes ramo se mo be yama ya sapon die no be ya kokwanda na afi ye de mama Faustina na abegina so no reason the one say unsa ya wo tradition bi to say enkran for no yi ga for no omo sa nyema na asase wa konkran for yie da o wa ha utimi hunu sa nyema no so wa konkran ne yie da me ma confident no minim dia no mo ye omo so suman na ba na unse me no metena sidin as a critical thinker na let's apply knowledge here bibi eni saade animo na because of the country we are in Ghana no yamfa psychology any fear anye the main studies into no onyo bi bia wa study that word fear now onyo bi wa study that word psychology na o de be beat wo Ghana ho this as simple as that there obi baba so bi obeka bia is about psychologists now under psychologists no we have types we have groups. We have what is it in the brain of a human being? We are in the land where superstitions govern everything beyond physical. No, obi a psychologist beyond the beat you. Okay, and yes, I say Kofi wawu. Kofi na wana na damfo. Na Kofi adamfo no odidi wa himfa otena himfa Kofi atare be na hye no. Into obi the psychology be beat mu ni na ma say ne de be kwakwa na damfo. Yamfa hye na damfo ye de be hye na duani odi. Yamfa hye na duani odi ye de be hye baby ana otatena. Baby ana odi agro. Into no that word ne senka ye na nka ye de atete ye free ye mofa se wo Ghana wa. Inka obi the psychology asamo ba against superstition just apply critical thinking reason because when you are thinking you don't go beyond distance abofu ya mo ko ma se mi kro a mi trisi obi nwumi anko kase ye suman ni bibi no we are applying reason again that otrim no and ye di adwuma until we don't apply those things and as I say fear
Fear na amankrofo bebre akoye studies and research on fear no or the beat wo Ghana ho because Ghana no we fear so many things and one of the things a Ghanaian is afraid is death. Into be onim fear factors, fear functioning. O study that word fear no na ko hu school a o de be beating ko for Ghana o say didi hu saa because Ghana eno na ama so for no onya di ewu to so a usuro kra o je hu anyi. Inti enye sumai na enye samantwentwen na ase no bi na 40 days na eye coincidence e bia na medical reasons, health reasons, but because of these two words we don't take it serious in Ghana. Psychologist fear, psychologist fear, we don't know how to use it, we don't know the meaning of it because obi bia no de abrochen kwala ya wo mi on si ye kan that Lumba me ye twa ntwa kese to omo so but omo ya abrochen fon kwala ya wo omo adwen ye different omo behavior ye different omo nyama ye different omo culture ye different omo de letter ba enan kwala ba ya mu say omo adwen ekeka dia mbaka nya no omo sa back to omo ami we se Kofi na wawu no mumye nyusu psychology kakra mumye nyusu fear de na ekoso nti ema ye ma se o de sa word ne ba ye mi say ya won say 31st night prophecies e course yi nti Kofi ne sofo no wa hu na nka nkire no why na ye Kofi spiritual father nti se Kofi ne spiritual father nso betwi ne ti ana meka yo se so si yayi ade a ye nsua ya mfa ni serious nti kum chacha eji hu fans ko internet to say ya kum chacha eji fans ade ya wo hye nkom se Lumba achi no ewuo besi ni fi yes it's because ye ni nyansa na again wo form because of kum chacha capitalize on fear and psychology nti unya ho a just yeah ai wo de ye besa bie phone call we anymore why yo I know me there. Hello. Chama. Yeah, chama. Whatever ma, me say you program pa unti you know. Mo me fan to one you. Dabi. What kawase. What asam no kan e finish to me no. To me ya ho. Me need 2 million. Sa. Me ka go 2 million. Ow. Me need 2 million. Now, who to be the ma check to me my ya. Eto no. Almost spirit in the uni ba wo consult to other spirit on. Me need 2 million say me 2 say me conform me conform. I know all this. What you say? And sabiu me kwaya me na me fa so me na me dey nam ni wias mate o point ni different you mess afri ya be full na why o dey me beto ma me to us mate me so still ma me we fa la call away hello what is here yeah now who we ask no wa ba na wa oh da mi wura ho na what is here say meka bibi kakra man fo nto omobu ase kakra chechirem eduba bi na ye tukwaya na say adre sa ba bia ya ba bibi ya bi Kristo ni pa ogo mi mama sa ngo mi Kristo ni pa na mi obi a me je me wati ni bibi ya ni na psychology na obi ka no dia na ma o ji bibi dia na ma o ji di no dia Mbian kasa my best friend pa me no ko school pa o secondary school we Kristo ni ono wa university awi o wa baba be comfort na ni no kasa o ka ne ma kire me a na enema na me doubt pa na o rubu tell me no e be ma hu se bibi o wi as o nyabuta ye ni say nyabuta na mi nsu ade mfiri wo wadanfo na be comfort hu we Kristo ni pa na wo to bo Kristo ni de ka de Kristo ni de nya de ya wo ye Kristo ni na wo ye de wo de dieti se wo beda ne konfo no e die na wa ya eye niu a wo na wonye konfo no wo ya wo ntimi nye odise ade ba ko ma mi hu se bibi wo ha na me je no wachi nye pa ne se nansenya enche bia ne bako school one of the university ana obi bako take no kwa so je ne laptop anka odise ka e wo no me si nya so obi si o ejimo hanu ma no obo ma no zimi nua se si abofra no ba akukura abo ma ne se ne laptop na yo ma hia no me ka mampo besi wo no o ma gina yi ne ma se si anam so sa no ana so o ma bo ma ne no so o ma bo ma ne na me se ana me je akire nti e wo hanu ma e di ni following day ano ka ka se abofra no school mu hanu ma na ma tintin bi esa kwa bi de laptop ni sika nyina bre ne campus wo no
eti na me ne me anu nyina sere wo fo nam so ba akra ba o ka se kire and so se mo ala kokwaji yo ba ta ba se o de market man omo to me no kokko kan di pakro so ma ne de laptop ni na yi ni na me o la san dia wa de Hey, Jamai. Tobo. Ere me ba. Odia tobo wadan funu tumi osuma tumi mo ko kan akronfo no so. Me se o mo de laptop ni sika no ko ma. That's we dey nke good. Enti wadan fu yebetimi ama ni sika ama akronfo awia Ghana sika yi a politician awia sika obetimi akon so mo de sika na breye. Obetimi ayama ye. Oh, what is ya? I don't know me can say ya but say busy feeling hono. Dabi. Tobo sa yeti akura se asama hunu na twam. Yempene sama bia hunu nipa. Tobo se wadanfo ni timi emma akronfo return ne ba laptop ami busa wo se me de me mogya ne mi kopa bosiama no a na ye eho amane enyo betimi aboa ma sika akronfo awia parliament politicians awia no ye nsa betimi aka betimi aboa ye. Oh, what is your make us a no meet me, but yes, you know, make us all the professor no magician no magic no ye so no Professor Hindu no me na me ko Professor Hindu ti me Professor Hindu na me ko bi me magic na me ko bi ti de me kai what is it make us am me am make am be am traditional so magic that you when you get oh na de Christopher no me different from Azafo am from Asusu for na dia okay utiete mo ka dia uye ya ni nipa bi fra mo ka no maye bia ga yo enya wunya hwinya bibia no a wo ye jai sa wasua mo de wunya hwinya eye de wunim na wo ye me nka sa wo ni bibio me kire sa wo ho a ye betimi am ho koye ade we ya wo ka ni bia ma ye ne eno na ye problems se ye mu ntimi nya ma ye what is your me nka sa me be konfu no be twa de America highway ti America highway yewo India one ne boga opa bia wo fi India kromo wo fi che obi akoba bia mo ye nduro na e ho kra na wo fi excuse us bro munya jai kromo say obi a woni nyansa bia wo control bia kohwe wo ye computer scientist wo ye biochemist wo ye doctors mianwen India for na wo ye sa nduro ko India na kohwe YouTube na bo wo ye fi for chen obi a opa bia ye poorest area e ye wo ye nduro India bro ewia say I mean ye kwe nim ti mo mianwen bogey ka wadanfo no ka metua sika ka me sponsor no ho nanka wo mo a galam sense wo mo mutu gold no ya chichi ahiafo ma no nanka waka wo obetimi aboa me what is your me no ya adwene dia wo ka no but said you be kasa hwi ni ho no oh boga wo dia nya hwi ni wo dia se obi chene ye pe obi okuta resource amafo odwo man no adisivu amafo sesi ai chama ya beton say Lumba offers obi am poison now obeja e kan bi dia to area ho what there's no proof eno na ye pese ye challenge wo mo no esa wo ma resource no mara na ye fanko police station eno na ye pese ye challenge wo mo tanko kan kika we ni ya bre wo mo ya bre but spiritual stuff you can't do it on na ni obeka kire sa yenye ne dey oba beka kire ye say enipa me discuss nya bia say we say ye discuss na ye obi abeka we na me what there's no proof na ye chiche so 2025 never boss me that say why wadan for go dia no mo why be sa ba bi why me that say okay yeah na ye tia say na wo ma be ja we atum na nipa adwene I mean what is it hello Yay. Hello, what is it? Uni abere. Baba femi. Now, someone be a super na ibi aba ho. What is it? Team pacho team. Oh, the new time pick calls into the way no. Entientiam. Like I tell me person me say that's a issue no e wo ho. Wo e be real. But also me anxiety. What you say akonfo no bakakeli adults nti amayi what you say e wo ho pa mo weakness and maybe at who do time I would give na too much na ma me ayi e wo ho me ni do ho na ma me ba me this is me ni ja na me wo e de ni nkasa no wa fa ba na ka se mo si wo mo emu na me ka die esi e kire a kire wa omo ko baabi owu ni sati se ba omo ko baabi ma baabi no omo ko e no sa ni pa ko omo ko to no ko so ye confuse so ye den obusumo
mama ye some person who say one so within 3 or 6 months na say enuane na to so person who do so nti papa no ma ofre saman ne ma oni omo ni omo anka ne me ni ane kasa unhu nipa no eboya enna wonu frɛ saman ne ma ne kasa ye to omo kan kasa be ya ya na woto na wote so omo kasa but me ni ane ba ye no no ka kire aha eti yese no na wote yese no what they say do time o ya but dem person me kire ni say sama ewo ho but who say ebia si uso da me die ebi nsi so but me hu bi nti when de hu ye no na obekan ade be na obekan ye nya ho adanse wa obekan de yi okay nti any opa ma menka story ni na die tie stories ni de ya kire ya kan ya to kire ya ma ya na manadwo na yesuru we atew ba ene no story no sa story se no eya mo mbaka with facts na ye ntimi hunu bi why ya tete stories na ya bre me fact na me kan say abusua akwati say Lumba issue ye enuanom no omumu atemienu efa wafa ena issue si wo montem ema eduabo ne nyama course ma omo bebema etitru na no owo mu na no owo sika no o Canada okodu oba aga na okodu osakọ back to Canada no wa mebi ena minwie enkro o maame mu etu hu na mo se omo ntia se sa ne wofa ne wuye na ancha within 1 month or 2 months ena wofa na ne tawia enso wuye ena mo so omo ntia se no mu fa eche nto mo fa na me ka se ye fe no wofa ne saman na ono mo kan ti ne wofa ne ka tro mo se die sie no se onuonom na aka no antu hu na mo wa enuanom ni nyina ebeto so no omo sister pani na ye sa de because of asase ho meni wo eka say na me wo Ghana kwanya say me no ka say odise ba sa one party na omo fa ndi kan wuye omo nyina wuye e be nipa for to within 1 year na nipa for ni nyina nuanom for na wu okay and the card the other side into the other side na ma me panimu no ye so no na o ye sa de no ena minia no meni no ye call na ye sa odifun cancer for sorry because minia no ba o ba ka kire me say papa no mo call no ho no say ono kra keto ano say wan hwe yi a o maami ebe film no after say o maami wo na ti no no so o ma hye edamba ma no nti oba ne ye afa na ye siso ye bidi me shinobu no so on fa sa an kwala sem no kwa mpa maami ni wu ye no ena mi ni ko sa ko betu hana ni na me ka say ye call sorry bi odi fun cancer for sorry me wo ho ena sofo no ka kire ye say o ke mi na ko mi yo sa ase what about them? Let us say, me and record 2 times. It's true. They say call another sorry. The same thing. And ni pardon sa kai. Over there they say me and my ameno. Who ye 40 days now a Monday. Ye did 40 days. I really say I see a compare the near to Chrome station. I also kenke. And me and starting run. Mate. Oh sorry net. Oh sorry na confirm say bibi ho yate. Why? You be some baby. Me dey until say me share side the crown yen kan me bia no amsuro wi ase nti wo dey me pay o mukura no question wo nti wo dey me that's why hey Ghana for me say akoya dia wo gina wo yi say ya o na team kaja hello chairman the reason yeah chairman dia me so say wono dia me so say na we no wa wura ho aba na we some friend bi after that David, the reason me call home by the reason. What beside the most smartest questions is you see. Se papa go to me ampa, ena on treye na on fani to me no fanka mo ya Ghana sika no mo fast kan umbraye for the benefit of the people. One mo say ye nim say bibi wo wiase o, but say bibi wo wiase na to me no wo Ghana ampa. Ti said the mu kan ya adentina yem put 2 minutes together and benefiting exactly. That's 2 minutes as for president the people. That's my point. Him said 2 minutes wo yen ka say ni ho e wo ho but I was say and profiting the people on the land. But say 2 minutes as for president the people how can we accept say 2 minutes wo ho ampa hwe wo kan yenua bi wo dey hwe yenua bi man comments was say
me pese me hu bibia me go voter region and see the life of people in voter region. Say to me wo ha eten to me yam voter region. The reason me stepmother your voter of the voter region. Me ye wo me swalaba me konyi wo voter region. Ma hu sa nyama no bebre. But edru dia ye critical na se wo ko mu nche a e anansi se mu nkwa. What ya enu nti na me osofo bi ka kire me sesi ase wanyane funu a na ya na me di police for hu ya. Enu no so mpekwa ko pikinu. Na mu ni na ko mo kire na wanyane funu na e wo mo kire ho nyina. Na ye hu se to me no ho so that mu aban sika bi opa bi aban tuama no ni aban no ye adwuma so that nkrofonya accidenta na onyane omu because they have future leaders are omu wuo no na wanyane omu na ye de omu aye adwuma. What you say? But ade no mu kan trasa na say ade no em benefiting nkro Israel say minim say Israel ye won nkrofo bi ho a omu ye omu hyedan mu mpaye nkwa no mubo bibi ba kro no so omu tumi hwe aka kire security man say bibi ba say muntu ho na mu ye say enso Israel for omu nim say bibi ho bet omu wo tanka kese bi a otu bomba otimichi metre wo say omu nkrofo no omu densifo no omu ye adwuma di aboa na ya de we de omu kum nipa omu pampam nipa ebe den na ye beji omu di say omu otumi ampa omu otumi a tumi no should protect the people not to suppress the people enu na ye hwehwe so shocking enu nti omu otumi a omu bra na omu come omu tumi no together to profit the people of the land. Lumba ofasi ya we free mu ya insa say ye be responsible ni akohwe adekureku no a say chama ye pie say wa focus ya mienu ayeri tiri wa hwe nsan gu no hunti obi na poison say ye so anema we so a we ye so say bibi ni be ye responsible ya sada. The reason ye good say why yes say obi na hwehwe no me ye IGP a mekwa kofa do nsini no me okum no no onkyere ye na ye nchi nipa no yes, obesan kum nipa foforo biem. Pese ye kan trasa na hye amfani solution a nipa foforo obesan wo biem na yakoye enti we are yes problem no but yet me find solution to the problem. Exactly. Then why are we are you doing that? Problem now. You should find solution. You have a solution solver. You have a problem this who detect problem now no find solution to the problem. Yet you say find solution no. Yet you say na you say ye ko ade ya Arab force any Jew for oma ben it omo de bompa ye tie omo without human intelligence they don't take anything for granted enti wa ekona wo kono wo tia sa okubo ye Israel nyame wa ye ye frɛ no air defense system auto bomb na age auto na age auto bomb na age ekumo obi akoso ja by force kaka say nyam wotia na wo dura na wa bedani no physical odi chi bomb enti dia ye mu hu no was physical no dia be na mo betumi dia dani ye di bia solve problem wo ye nim say to me wo ho de but dia be na mo di to me ni be ye di be solve problem e wa atiafo asase so chama me da say na ya export bi na di sika breg kro no ene me da say pa ye be sa ba bi wa me da say pa senior point ne say me nkasa bibia na obibi eye ti akwa say me tia na me say the next time obi ante ho it doesn't make sense me tia there's somebody living in elsewhere so say what's bibi o baby I don't care but I'm saying say tell me the results of that thing na ho no sa wo kasa obi to ampa ye be ko no obo akura bi to ho yebeko no ado baabi yebeko baabi wo baabi ono aduane di yebeko ho no there is a physical resource there tie de yaka no enti sa bibi niam na ye no see first no ubeti obi asemi na mana misuro ade san yesuro ye koda de ansamanfo ba but ye so nka na see nipa ko nya nimde na ye light see baabi bebre na sama no nka ho asem bio apart from akuratu ase na wo sa believe mo amuti krom ne moti baabi anka na how many people and that was or twin say won na manadwo a obehia saman but e bra na ye tinwura mu no na ewiase civilization nya nko nanim no ebo anadwo 12 a odwin say wonam kro obehia obi but oti America anka na yegu kwan no so anadwo 12 wonam so kɔ adwuma obi akɔhye I mean ye wiase no asade ye yenti ye hunu wiase ena me ye judgment so me say civilization bia ni passe de sibene civilization bia anti 2025 and beyond so ka kire me say ubetimi disappear hell no untimi nyina o manim ubetimi ayira o madwini ba manim enye possible anu ntina want obekasa me challenge it wonye
You can't disappear in my face, but you can disappear in my brain. Oh, be iraye. And you know correct. You can't disappear. Do also bet me disappear, man. You should come forward. On to me. And then I me catch and also the Macopoase, best in a one for Manco. Eya, see, or person would imagine. Mean you imagine, but many so the on person obey. And believe na mo coming Casa Bibi anyhow. Bibi na mo kaya Casa Bibi means something. There's something in the world. And then we are no human Bibi. These are something. There are things around the world. Me can't just be to Bogota in India unless I've been there. Now we go there. So for Bogota, now tell me the reason. My empirical evidence. And yes, over 2 and some we are tired of the stories. Akwa we are the way no. Say ana mucheche omoso sana dia. Obi a poison kwadwo Fosu Faustina. Then give us a resource so that we can report that person to the police. We are tired of this. Ebia no obi akun obi sana dia chen. Ah? Isaac Kenya is oh. Min Proud Africa min kasemo bibi ni ho. Oh. Africans need a superstition. They are not the we see. We are not some feel. Africans are too spiritual. No, but what is the meaning of spiritual? What is at all? What is spirit? Say so when people downplay the thinking on the brain setter, now they tend to be more superstitious. But they don't know say the most sophisticated human part on this way the brain. Without the brain, there's nothing can separate me a function. Nothing. Even the so-called spiritual person, confono or sofono, without the brain set, spirit cannot exist. So everything we are seeing in this world is a nipa adrian yadeye. Let no one deceive you. And the moment on the puppet downplay Wadjin was out downplay no one who said Wadjin were the most sophisticated weapon for you. Now say you will downplay your thinking. Now you will salute foolishness. And they will use you. As an here. It's in a building court, church, movement, fellowship, and brotherhood. This are all mankind things. In order to manipulate and control the people. That's all. It's in a real say sorry a group synagogue everything is there is a new part that's any yes no there's nothing how we need to pay bet me function we need to say hey we need to pay nothing can function no obi so say or this year budget nana no tum but onye sunsu say nana bi so o spirit to mama na won be no so bet me disappear me menim the entire me tum ni say this is our culture protecting and your legacy. Without the thinking of Nana Jane, everything is useless. Without or hini nyansa, our bema or quarter na yefeno, useless in a quarter be braseno. Because I am for no, the only nyansa to protect their legacy. We say without any nyansa for we can't to be a very strong. Who can't to be a stronger? It means any panu or nyansa and they know how to fight and win. Let us excuse our uncle for your moyesano. Now I beka so be na poison here titiwana ye jeje. Hello, mama, wako hu ya siaba na. Yey. Me patcho de bi akwa no ensa na opa no na ode abefi we take advantage wo nkrofo no vulnerable. O hu so my vulnerable. Yen ka say hunhum ni wiase. But sa samande be nyane ye de hunehuna nipa. Me hu ye first anka funu adaka kra na ye de funu be kroma. Enkola nyina adwane ko hye mpaase tete no a atwam na funu no ye de da wo mu de wo mu gina ho disgarate ye tumi de waduro nyina si wo manim so wo mo na enkola enipa nyini wa adwene mu ntia yes wow Ghana for ye de bia no ye pese ye bibisa na say take pains ni away e ba ne sa wanyo obi de ahye no na yi ni pains no ko say de yo mentia ka boni we anya accident kromu America ha yede ambulance beba fire service beba police for beba ambulance the nipa na call hospital fire service jato mo ebe police for ye investigation ahwede ye accident ne ba ye potholes na wo ho a wo be ko biemu na potholes ni ho ebi kura na ye die wo be ko na ye the soundboard esi o se die wo ho nti memfa wo biem ye solve solution ye to share a problem ne ba ni asolve Ghana de ye ya na sofo bi accident na si won so mo kwa na so no na ye ne ye pe moja
ɛna yɛde ahoma kɔto kwan ni mu ɛna kaa ne hwe hɔ ɛna yɛnya mogya ensɛm hu no sa obi kura to mbɛka sɛ ɛna ɔno ɔkɔ nsu ase ɛna me wuye ɛna me kɔ ɔtoro me kɔ ɛna me kɔ hu Michael Jackson ɛna me kɔ hu wei hwana na ɔmo wɔ gyam tete pope no wabobɔ nkrɔfoɔ di na nkrɔfoɔ te hɔ tie meanwhile saa nkrɔfoɔ no ɔmo na ɛtwerɛ a movie ɛde ma ɛgye kɔɔ mu movie ni yɛnhwɛ biem enti wɔn bɛtɛ wɔn di saa nsɛm hunu no na nkrɔfoɔ te TV ni yɛtie ɛna nsɛm wɔ hɔ ɛna yɛsi funu ho nsuo ɛna yɛkɔgye ne yɛde yɛsɛ nsɛm hunu nkoa na yɛte wɔ enti yɛntumi nsɔfo problem diabetes eku nipa wɔ hɔ yɛhu sɛ yɛno kidney problem a eku nipa wɔ hɔ yɛde ne nyinaa hyɛ abɛnfoɔ ne ahohombɔne saa na eku nipa na nsuo bɔne no eku nipa wɔ hɔ anso ni nyina yɛ galamsey nsuo na eku wɔn kokoro mu hɔ bebree wɔ kidney problems hyɛ wɔn ho liver problems hyɛ wɔn ho ɛna wɔn wuwu na yɛde ahyɛ abɛnfoɔ ne ahohombɔne asɔfoɔ yi na edi mu ntintɛn ɛwɛ na akɔnfoɔ de wɔn de ɛto aso obiara ne classmate so akɔnfoɔ no asɔfoɔ ne sua fira akɔnfoɔ no wɔn nso wɔn agye fira akɔnfoɔ ne nsɛm ɛna wɔn de akɔte sɛ asɔfoɔ no nso na sɛ nkɔfoɔ bi aba yɛ so from spiritualist wɔn nso wɔn nso fira asɔre ne asɔfoɔ ne nsɛm eti ɛyɛ generation wɔn de nipa manipulation na wɔn system na wɔn yɛ ne saa. yɛn nkasa huhum ni wɔ nipa sɛ huhum na ti nipa mu nti ɛdan yɛ huhum bi wɔ hɔ but ɛnyɛ huhum a ɔno ba a wɔn mɛ solve situation. Ɛma yɛ Africa for so wɔn di bɔnɛ nko a wɔn di bɔnɛ. Debi medase yɛbɛsa baabi medase maame. Matia. Ɛm sɛ analysis na meme ne mo yɛ no obi ntia se o mate sɛ obi yɛ nua bi atwerɛ sɛ why do you believe nananom bɛɛ na woka no me se nananom no wɔ sɛ yɛade na nananom ba no ɔma hyɛ nneɛma hu see yɛfrɛ ne sɛ deɛ ya ɛyɛ cultural display. This is our culture. It is a one cramoni no wahyɛ white abɔ ne ti na wɔde bibi abɔ ne ti ne culture no ɛyɛ yɛ culture no mu demonstrate ɔmo preserve yɛ culture nipa bi a culture. Apart from the intelligence of ɔhene no culture ni yɛ useless. Sɛ nipa no a wɔn sa culture no wɔn nifa nyansa mmɔ ho ban a ɛyɛ useless. Culture no ankasa ntumi mbrande no ho. I mean, what is this? Wahine ben no say obetimi ahyɛ batakali nyinaa bi obɛhyɛ deɛ bi no China for no to draw bomb a obetimi disappear. Sɛ China for dim deɛ kɔyɛ ɛsoma saa wɔ mo no fighter jet ne nam wiemu ba. Wo say wo betena sɛ wahyɛ batakali tena ho yɛ adeɛ. Sit there, let us see. So without the intelligence, the wisdom of the people, nothing can function. Tie deɛ ka kyerɛ mo no. So point is, I'm not saying that we see no problem, but our results na make them. We are checking the results today because today we must. I mean, see a challenge you again. We don't need to fear. First, let's hear Cries na catch him somewhere by Chimia na 12. Me busao. When was the last time I want to usro say about 1 AM to somewhere becho? Me busao. And so near work Cries and we didn't say a dear son we share some because of their fear, superstition. Yes, sir. Now and they were near be and evolution take be baby we are seko. Whether Bruno no Bruno ni penite. Yaniate, Yahuni Yama Bebra, Echi. Now so. Me busao say, ampa say, Bibina Mosia or Hono. Say etewa. And a swore thing. As in Suona to me atanase, Emma China need 2 gallons attending Suonani. No at all. None a comfort all. Excuse me. Also, China need Nanjane, or the Nyansa, I say Wunsuno, not was a Bibi or Bibina Babo Hobine. We a fellow. Tia de Mecano. Yet say, and so bibininum, yet the poison goom. Now to say, Bibi ho, or be not watching the Agracos suit to Janadam was say, or whom we are say, or being so of a powder one and him, say in so casawate. None suono, or be a 2 gallons saying so amun yes, hano, not all. Now see Bibi ho, now to more watching the agro. Jai near Yasi Yanni, Yakofa Jai. Obia no bet me disappear my name. Obi a wo anim de ometuma disappear ba no we wadwenim enye wanim a onipa bia no betuma disappear obi ntumi disappear because laws of gravity yesterday obi no betuma betray laws of gravitational force obi no betuma defer unless intelligence and wisdom are building something to fly tie de canon unless wisdom I use force of gravitational force to build intelligence with what machine, airlines, jets, skippers, and other things so that you able fly. Tell the air can be on scale. Bibini no so bet me a fly or bet me a tuno. They should come forward.
me Dimitri bato omo me anwe ho ba bia wiase kwa mo yesa mo ha nkoda no omo yesa na da bia no enipa ya shift focus no so ho ebi kura ne nipa no oyade so ho ne yakọ check ne yahunu se yade we ne ku no bibini ni se da bi wo de be hye wo bi ekwan ne nye obeko speed no wase waku nipa wase wo bi honhom bia betena kwan no I think say Ebradu say before you stop this nonsense yatena ho ache tie de yeka no yatena ho ache ebia no produce results apart from bullying and intimidating the people and found results bia mai say unim obi a waku obi a na hu spiritual it say why a secret investigation no answer the results na breye otoa na yakofa no na ye de adanse na gunanim we de da bi o mo ye ka kire na makọ discuss na society na giatum na ye jeje so me kan mabe kan sa akwa na ye tia na ye jeje so every day you say let them prove it one for results no mara odi o bibia mate prove the results no ye enye sa shut up o me anwe ho obet de obeji adidi e me nka sa enye hweni ko wiase obi adwen ko but o kwan wi a and try so to person justify publicly there they will challenge it anamboa China for no wo di nimdia ye place any drones enam wiemo enti wo no voter region na ye nua bi twa se me nko voter region ma China for Trump nsuma B2 bomber no ho ne nko voter region oduru ho a eya na ka kire de wo no wodi aduro se wo ya wontena ho wo de wontena ho na wo monte bomb no ba akopento ne ehwe se obe exist ya eno ano no mo ye funny obi beka say oh ena wonyi hwini ena mutu kwan ti wonyi hwe wan de tu kwan ko he e de ya kwantu ewiase ye global village en fa wono ba bia wo ena meti ameka say obi ewiase ba bia obi ate ohwe me say we kwantu ne kan dey nimdie enye limited nimdie enye limited China for say omo body weapons of mass destruction omo ye ballistic continental de odi ma obi ntena enanu yai Trump wasoma ne microphone called Nigeria ho no okọ no di Nigeria ba bi omo ye nduro empire no di Nigeria yet ya say enipa Trump okoto ayi akokom kra yen kan ye no omo ko omo go so omo ye bandits omo ye terrorists unuasan Merry Christmas omo package osoma bomb ba akopẹ ekọ ho wo ma finish nipa bebre onza won kan ho asem enso no di Nigeria okọ ba bi ye nduro pa ye wa omo ye nduro sem omo horotas ba nom koran no mo horonom ankose hwe Tiede kacha here, see a belief system. I don't see anyone. It doesn't have a proof. What I say, me can't any proof, any problem. But don't try to tell me, say, opposite challenge him, say, never. Never. Say, Proud Africa, obet me disappear there. My young share date, and I'm making a hole. Me disappear, make you try me 3 in our mouth. We are Masadi Sikata house. Why? As a Proud Africa, bet me disappear, the one Marvin. Me disappear. So also bet me a young share date. Now you ain't coaching a hole. Utimi disappear anymore. Meju twa me 3 winning na me wi a na msa de sika kan ho. Opa kra metime twa me nsakra kan ho de amount. So betime disappear me anymore. Let no one deceive you. A work system. A cake retarded system. Nipa nyina ye nyina sa na ne yete. Obia abrofo China fo obia India fo opa ba bia ye nurofo sem a wo mo a. Omo ni te ye no omo to omo ne sa de mo frɛ na bosom sem ne idols no omo to ni nyina togu. And omo to nyina atogu esua nimde dia aka ne ya omo culture bo no de ba bia kokko bia bonensa no de point bia sinu anya ankyere so betima ayira eye ne culture na wodwen se eno betimi amanenya obe ma na ayi ohun omo ni brisika che bibia oya uni India ni dili ya hwade omo ni brisika che nipa bia wo wiase oni ne ye business wo ba sisi sisi yi omu one na moto na obi awu a na ene honhom wiase no wo se wo ne me kasa wo no gina we de wawu ne kasa o de mo hwa de we mi kokan be kasa menye se wo de wawu ne kasa we sanso nese ono ani mi pa crop na wo ku no dia o ma 40 days se ana awotwe mienu entu nipa on kasa na num on kasa na num o ma nipa na kasa na num o ma nipa kro no wate na nkwa so sa abia ne kama so o ma ne kasa na num awia pete na ono so mfa ne nko e ma na dwumbo ne mu
mama ho de a metimi de ho ahwe ne man nya we Well, in God's was a moon and granny, watch it. Some of them granny. Before, they ran away. Before. All right. I'm a first year bar. My first year casa. My first year casa, then send the brat to John. Some very young shay. Yeah, air coffee. And I saw Takra. Now can you? we comedy we comedy comedy the chama it wo yi woboa o me anwe ho woboa said de wo wu no e wa ahoden e na obetimi ata na yiri na chi wo be ka kire wo mo me anwe na wo no wo punishment wo de bema de wakunu a na watena se e no no be ka kire wansa woboa me anwe ho kai proud African hey Mr. Boys we mu no me unti fu madwini ni agrosa o de wa free mu no se wo wa ahoden na obi adi ne bone a na wo no abeka kire se mane yiri magino ne fa camera sini so na yen fa camera sini wo nsu na yiri ne mom kan je se won konko punish ni pa no yesa no we kai we we no mko kan msi menya no me ko kan msi menya ja ka nyanya na menya o ana me yen fa wo hunu me ade ayen fa hunu ka se mimi suro si mewu na ye ba wo obi na de wo ba no ni ba bia na ofiri ba mimi yen fa wo hunu me ena mi ngun kwase ewu so se mani tu ya mi nkutom ma mani tu ya poison etu mi nkodi agro da se wo so betena wo ba bia kumi ohun de wo ye funny eno de se wo ye funny point ne se me se wo bibi na ogidie no ade akwa we ye no enye no kore because that's ye bia ni ho de oto wo keka we no eye eye wona dwen no de to wo cheche obi se be ma no wawuo no wo wa ahoden se nipa wu na so sa wa ahoden a ade na wo no anko strike nipa no na wonko kana tina wo na wo begina say wo be catch us be catch ne yire na mo fa camera sini so we a movie excuse us movie ya sa de ne nhwa ne ntwa so bibini wo chese bibini de wo ngu na kira death da bibini no wo ngu da wo obi awu obi na ekuno sa ne ye o obi na ekuno ba ye obi na ekuno so no esenke yetimi di adanse ye ba ne ye punish nkrofo we de ye nye o yanya da bia no ye be create superstition ya de ato ho na da ho papa kura wu ye no obi na kun no adanse ye ni ho adanse ye no ne yakeka no saa obusan so fa adanse ye mra so se buyi we say ne yire na ne yire na we oba ni kuna wu me ba na kope ba bia ta na makogigi susu di ama no we se mu we ase ne say mo me anwe ho
So busy now food the move I will be. Ah, yeah, the cat. O de o se de ha obi aka kire ne maame de ha obi aka kire ne maame bibini timi ji eji obi a wo contract ungu ya de a ye meka sempa bi amfa ho e mi ti hai wo mo meka hwe mfa ho o de wu na hwe ade e ho na abo hu nkwasiafo ne beba akwa we mu nkai no we no so wonye hwi ni no Ode mami ngu sese ai. I want to be who say na me a big man. I want to be who say no this boy a big pa. Ode we am tia mini capri. Once wo mu hu mi o. Ana bi. Ah. Na nkwasi afo na egu Ghana ho no a. Wo mu de bibia hu no. Metia ya minyidi wo mu hu da bi. Once wo mu ni mu. Once wo mu bonsam ne wo mu nyame no wo ni mu da. Now the bo hu pin na bo abrabo ye ne nya cash ne kakra bi. Now you hear say Afinin, God of Africa, onimu. Nanamangwa, enya izo young crop for no imagine diagro. Yes, ya chisuntia. Ya chichiso. Mummy and ah, mitia ya mitimi kwaya mi kontinti dia. Dabi. Sa wo mo hum net Ghana ho woni me. Odi amami mo mi humpusuo na mi nkowu. Odi obeti the next day abeba. Ajagura jabeba bi ko no me ne dia face wa. Adum chedu abeba. Hey, why you achirabo som beba? Womu nyina beba o. Yes, akwa bi di na baxi womu se ma snobo womu nyina. Akomfo ni womu ami no mani hia nyina. They will come. Akwa wei. Wonim bibia ayi no wonye hwini. Ena ye ne ye bibi ma ne wu ye mutsirisu wate. Wodi apam. Na we mi wu a wawu ntia. We kam ewu na wo ka ye na ma be hwe wani so. Enye no kre e wo bia na obetimi ewu abebu obi. Se ye po bia na bu obi a hwe na obi atwere. Kwadwo Fosu ni wo fai. Tupac was in one in your fight 20 years and the Tupac se one ebe defend Lumba anka Lumba ko bibi wa ko me pan ni so enya no kre eye movie uwa wawu chaman oti wa wiase obedi umre na uwa ewu akiri hwe ni wo wawu awi kona obi antimi momme anwen eti chaman ya dia osi wo chechiri eye imaginations see psychology na dwene ne instinct said wo si dwene na dwene mu de ye no wo ka kire mo adanse ni ho wo ka hweni wo opa oni pusama hweni wo eno so ama obi adwuma yese obi ye konfo nkire se ontimi obetimi na adwuma ba mi sa adwuma na enime ye gunsa metimi aba mi ye gunsa eno nkire se mi gunsa ne wi metimi atu ye culture se kwan ye faso wa ye bompa ye ka kire ye nananom se nananom agina chinya pa ka wie na apa akoda dem odi owi akoda dem mi anwe ho odi opa gunsa nyina twa na ntwe nyina moja nyina agu ho uwi ada na hwese sika ba be good day mo ane hwe ade let no one deceive you hey me ji asante samtum and so without the people forget it na de ni ahini bebre akolapse ahini bebre eye bigger than asante akolapse ye wo de tena ho wo de mo no ya na mo see learn beyond what they told you learn beyond that the Menelik kingdom eguye wunkosia the Abyssinia angu e collapse the last emperor your friend say Emperor Haile Selassie DNC last minute in growth onyo man ku no Macedonia e wanfa en collapse ye na bigger than Asante editi over so chere say the Persia en collapse e collapse ye DN no mu ni no mo bibia bi I mean, so intelligence surpass intelligence. In Macedonia, the Greece in the collapse no, nyasa. And the Roman Empire be collapse Greece, and yanwa. And you know Roma for you know more way. Inti yaba more di as a dear view. America, Britain, no new as so. Only America the bomb didn't see. America, you know, after Okon and talk, you have to chill your crew 230 years. You know what here would be as no. Mommy and
empire bebre songa empire say collapse here it without intelligence wo de tena oka say me empire Asante kingdom son enwuda eye nimde otumfo connections otumfo ahoden ni nyansam said wo ka ni nipa bom eye the bond of the people and Asante wo eda the bond no bete no Asante agu tie de ka kire no enti na wo hwe Ghana wo mo protect wo mo culture no mo tradition ye wanfa nya na da hoi nyine wo mo ayemre nyine mo gugu wo mo ayemre no enso dear na Asante aye Asante because of the bond of the people nyansa aka bom enipa nim dia ya ka bom bebre ena yete ya no nti wo nsua we na say ye gu nsa ye culture no me gu nsa nso nkyere se ensa go no ne betimi aye bibia ma me na ye culture sa na ye gidi wo wie no wanko ye adwuma wanko pe wan nyusu adwen wan build security wo ye failure excuse us I brother say say church ne money ne beti ne ma say me ye obi ka say na say wo gi otumfuo tu me gini di se wo ye hene se de ye aheni esitie odi ye no obetimi akọ obekọ am obi aba na say me gidi ni sesai wo ye hene ya culture no ye bon ho ban ye culture di ye free no ye ntimi nye buruni ti de ye ka no obi se na say oje otumfuo tum na nka me nyi ho antum kam ko gi ayi Solomon King David David ye de no ye culture no ebia is otumfuo to so aduanan something I stand to be corrected now obi man ko sa ndubo zo ka James say o gini di se won kwa na dabi ye bi gini di se watimi obo Asante ho ban na bond no waka bom dabi ani dia bia wode ni nim dia ni nyansa ama Asante aye kese a na aye fefefe ye ti hai sa na yese ye ekena di obeba so meto so nti wo se ye na ogu nsa ne wie no wanko ye adwuma wo be yi da sa wo se magu nsa afrɛ me na ansa manfo mra magu awie ntide what is the results so ogu wia na adane aduane amodi gisa wo kodo gisa wo do afuo no hyeso edua bagu sunsu ansa na wadidi ona na no o megu asase ne sunsu ma oda so I mean the entire say brainwashing koda no say o jeje so sa so obi fa na adwene MBT koda opon bibia ewo enne obi suma akode say bekun wahini bia akwa atuo di nachi police for di nachi because of their intelligence security near them intelligence to say wo wan protect ade awo obi be say no say wan protect the entire Asante obi ka Asante a nipa na be kono no sase ye no say yan protect Asante man obi be say no ti de ka no nti so usua history no empire akase aba omo nyina collapse nti enka ntem say Asante ntimi collapse ene na unsua de but ebe collapse if say ye adamant ye loose ebe collapse because ebra ntokwa ekoso wo wiase no ana won say amanfo empire kase ne so Asante Asante ana empire kase aba wiase wo mu ni obio Britain's empire and Britain for monarchy no mo ye big and ne won say Asante mo shoulders tani wiase tie ema obi ahunu na ema obi ahunu na why Lumba wo fast no wo obi abeko but omunya sa superstition no a wo makeka ye sa no omunyai abrante oboko bi kura no yare moma doctors enkoya ni autopsy ni yehu ade kureku no na munyai say obi a poison doctor for wo ye dey ejije ni ma so sa because of the idea enti proud African history is history, you can't change it. There's a big empire as a baby say Asante ye wa ni yeso ye wa hi one protect Asante ebe collapse. Let no one deceive you. Any na unsua de na menye so obi intellectuals we ka you say the American meboa. Let no one deceive you. If you don't protect Asante empire kingdom today ebe collapse. Let no one deceive you. And proud Africa church o nyina collapse. O to say o gidi keke. Enye gidi e gidi ni adwuma. Gidi ni adwuma. E mo bia on kan say obi betimi protect hunhun na mra wo ye weak or physical, forget it. Yanku yanim. Proud Africa list more we intellectual battle and emotions intellectual battles. Me fight Asante talk with spiritual say ade amini dance you fighting physically to protect it. Tena ye kwa ye soldier for the police wo di akire no. Ye nto aso. Eti ye nuan de wa free me ya ha adwen. Na Lumba case ba ye mama akoso ya say ni case ye ma bi say ebie wo mani.
omo se case na bie o mani pa madam wo so ni kuna bagana na omo ba be ye nsesaye wo marriage certificate ne so tio o se omo ba be ye nsesaye e wo de ye omo marriage certificate ne so because e kina bia 70 a yentie maame wo de yentie no e de yentie o matu fa abedro Ghana hwade ye team legal wife, God bless you guys. Na me shramo. Mama akosi ase wa baby obi e da wase. Ya ba ka me nya bibi antie o. Asem ye ba ye, ama ne ma ye ni ada ho. And man so nya ye dey clear. Ada ho. Ya ye sister Elizabeth. Ori ni kunu no ma ware be 30 years. Eni e chini. But asem we ba ye ni sister Elizabeth koko share ni oni ni kunu marriage certificate no mu se se. Be ma no kwa na asan no wan san bi. Enti odi America free UK e dey kunu na ba Ghana. Me ka say ya ba kan me ni bi kuru ka ho. Ya be sensan no kroje ya grapo no. Want me go there ya? Bibi a so hey, want me kan? Da mo kan de eti madami wose omo ba say omo kra na omo yira fi say enye case ya no onim say my certificate on kra ni signature ni so bi eti case we nyane na dwen eti ma no mon chance enkofo mo yi na mo hwe ni ye o mo ma ware ubro ni nkrata so no mo ma ko ware won nkrata so no ko first no hwe certificates na dance die fo no bibia ye intact anya sa obenya problem enche eti case we enyane ma bi adwen enyane wo mo enyane wo ma adwen entna o maame no wo se kanye case ya nka no onim se wo no kra wansan because to say what the any gie ni yura finu see any gie data wo ware ye no won care the case we buy no hu say hey maame nkofwe me marriage certificate den hwe say me signature wo so a eti we afutuo pa mamo afutu kese obia ma nani na ho maame akoso ase wade adesuade e brɛ mo se de engina yese ba na mo kro mo nya da ho yese ba yese mi ada ho bi mema yese ni ada ho ifu ba ede se yese ba bibia bu kre bibi be sa se do nu obi be kwa sisi ti ne mo so ba be sign clear yese ba be sign clear se be ya mo sisi ye sa na mo sisi ye na mo nkofo ba foforo na bra ya bra ni ani e bra so aba yes it is said here to legal wife no searching you move na mi hira mo why ade obi a mo mo di so be hwe ni na certificate obi an ko hwe ni obi an ko hwe ni o hwe na say ya bra na sa be say God bless you keke enti obi aka o se kwase abu oya kwase abu ntimo ani na ho kira bi wo se Abusuapanin asori aba no wa strike untimi nya hwe eti maame kwase asewa case de ye case study mo wani na ho onkrata no kohwe so o wa ankohwe so oba beti ni so nana evidence it is never true they make sure you all sign or tamp it intelligent but MZB are pa chere say bomodin make sure say unima sign na wo tamprate ya wakohwe vigilante yes IV eso ye vigilante wo nya za benya problem later no boss Abusuapanin bi atwenity oba be hihye adwuma ma ho Josephine say then Ghana marriage certificate must be rejected in foreign countries anyway and that day will come proud Africa say vim eti mami wo so ne Abusuafo ma ko Ghana nti eno so no ekene bia 17 ye dokotokodu a ne ye jam ho wa ankohwe na atena se ebebu abo Abusuapanin ba be ka kire wo sei obetwa to wi a wo sei yi fa na mokote so wa trust ne Willie muso owu a monkata danim Abusuapanin mo ko hu wen media ma menkan kire wo se onye Willie bia wo enyima no nkiro menkan kire wo se wo ye will ana wa anya will what you say ne niama wa ba ye na achade a nti papa panimu o so on Abusuapanin ye friend Abusuapanin koko na no yura fi se wo kan sa asem we ojo dia na oye bibia oye ne will nti oye will no man lawyers nti lawyers na kan ne man so amehia wo no omo kan ni nuaba ezo so ekan se sa no oye
and say Abusuapanin there. Mempesa wa shade and abeso ya de na mebuso. De oye no eno ana beye. Nti sa me no ko se sia na obi a twe no na me bie na ma hu se no abedo so ompe. Nti me niu dia me koya ebeye me. Okay, Abusuapanin wo kasa ma me akosua se wa ba Ghana behim flag ya wa ma ho yi. Oto nsa frɛ no na wa ma ana na ko sa ma me no ba yo no akasa ba na ase betia wo. Me pa cho am to we asantini. Eyi aba wo ma ba. Se bia kra na wo yare ana BBC ni si ukwan na se BBC ni si ukwan. Enti so wa ba ha sa wo ba chia busuanfo de a. Obusua no se wuni ma Abusuapanin na ede na nka so anu de kokko. E tumi hu Abusuapanin le krata abre no. Ade bre mo obusi ya. Ama be kokko. Enti bibi bam na so ba sira busuanfo de a. Jim FM. Abusuapanin ho na oba. Nkwala nyina ya men na no mo. Kodo fo so wan se eto nkwala na gu. Abusuapanin se wutumi ba afie. Ba wa ma bia nkwa na nipa ya wa wuntumi nja bibi ma nka ye tu fo sa wunti adai. Ade ade. Ngoje die ndie na moje. Jim FM. Ejapade aye gu e se Kofi wa top form se sia. Die me wa bia me fanko. Na yenim so ba yo betwa mu kopa akoso kote empanyefuo ne abusuafo wo pa akoso. Wote ye no di ho ya wa na. Pa akoso. Takuso omuko ya omusi omakotia wo hene ena wo hene ne wo mu sa enkofo ni mo hene nti omutumfu turubu wo mo de one na esa no enye wo hene okoye ohene kura woni ho ohene no ho dodo na wo mu kuro mu wo nkran sisi ya amen. Divorce bi ani omunte fo buo ni ani die mama me no fa obuo ni ani die mama me no manti ase anya adwuma do ma mennemma samre ya papa ne ti ase na wo no wo nkwala no isi ya papa na wu so odo fa kire daddy Lumba mba mpenimfo no na ebeto mbre bi no you pick up a phone na what friend Kelvin your brother want to come to Germany Kelvin oh my bini amanfo ya bodam sem tia wi a omosa epekwan bawo ni asa betufo o my bini muni penny eja tupak mon kan tese ne wo faase so ato eze ne wo faase mu ni nua ne wo faase ato enti onkoya yi wasanya yi oti empese obe so onkoya yi no Abusuapanin tupak eyi aba fie o ye twen tese wo faase akoso Faustina Fosu ba ato te ye oba wo faase eyi aba Aja Kofi no koya yi no. We de esa wo ye ni chenchenche pa o. Ko we de emojam no pa 30 years ezu wonyini bia sa. Taman, yesre wa koya yi no why? My friend says here you to confirm. Almost say ampo. Hey, Faustina bana wu Kofi. Jesus. One blood water match you. My friend says here confirm. Almost here no cray. Hey, Jesus. Almost here no cray. Hey, Kofi na siwi. Oh, Fosu. Kofi. Kofi. Obeshi ama. Beraho. Oh. Ready. Many dead than him. Hey. But then from the princess. Oh. Fosu already now. Why am I more born and the bands was here? Say ego prophets can be cry or be throw down. Lord of mercy. Embrace na mete. I didn't check for one so for Simo na Wait dear. I'm not done. I'm not saying that no, but the mama ye who for Simo book kakra na say for Sina sem na ye mobo. Ono monsa sa boy say ade a de ma me ye na afesu kan na wo fa de na itu kwan na wo fa ewu Ndi abuziamuntie fela no
Eso onom sapa me anopeso me am sa te masum. Be ma bi koye report. Eso abrante no se bedu ba bi no otwa bi pa. Eso obro. E ma ivat ne maame kra no. Omo ene ne konom sa maame ne pamo ene ba ko yiniti no wo kasa. Se de ntia maame Fosu. Oba wa no pam se maame ne se wo ne ma ne ba ne konom sa. Tie ne yo. Tie ne pa enipa ye yam ne yama ensa timi se no. Ensa timi se no. On say omo kamia no pese so guy ba ko wo atimatim ho na me hwe no. Wo se oba na maame Fosu kra pam because ono wa twabi wo ne Kofi ko twabia. So enipa already no. Se wo abisu no a ebe owo betimi de wako. Emfa ho ne the shortest time or longest time owo betimi de wako. And let no one deceive you. Obetimi ahwe nsam a yem ne yam access na ye ncheke o. Yeah, Marvin. Yeah, me anopa me tena me person na mpesa me tie. Anopa me hwe guy ba ko no wo kasa. Wa bro seta waso ne Kofi na bro. Na ne ma me empene. So people, I mean, enti say you bet na se ne yakwohwa de kureku aba antie no. Before no will find all means to click it, to link to something coincidental and pass your bedi. And so we come no. Yeah, ma doctors any nim de enche kia de kra ekunu. Ye de be show be BCCA. Na ye hu problems any pay face. And men may go through. And men may go through papa, but they don't tell. They don't talk about it. Go for DIY depression go among for so. Be may suka esese wa wo miensa. O tsa na yire no no paramity report no. O tsa na yire yese ba bi one na yire tekura no it will shock you. Just yes no ba na setenam enye sa monka no kore. Yes wo hwe no ba na setenam a enye. Na aka se we mu sa enipa emotions ni sa ne mane enku nipa ho. Emotional stress ni sa ne mane enku nipa o ton. Do what me a wensa we live nyina be say yes Ivy and sabet me a destroy liver nyina. Aduane a ye di produce more sugar. And ne aduane a ye di produce more sugar because activity aye ne less but ye di aduane a produce more sugar. So this are all concerns are e say bibini no ye trans ne ye discuss obi wu ya ne ye di akosu sunsum wiase. Obi wu ya yes wo bay wa wontafo peche o en do mo mo akire sa ho a te se we so ma setena mu nye en fa unsa ne wo fa ne Lumba ano panami tie live report ni bi e will be fi asem na be ne dey nya ba public but ye betra se ne nkofo bia be do madwuna be di agro na ene se ne obi na poison ne de yi obi a poison anwuna nsa mo ma police mo koye autopsy mu wi na police akochi ni pakro Auntie, ye nkrofo no niema ya ne ye no ye hide niema dodo. Ye katakata niema so. But any power problem and nobody talks about it. Bibini no problem obi anka owu pe ne aba. Na obenya asofo akohwefo de sunsofo akohwefo aba be gina ho e ba be ye. So be ma ne ti ase ne obi antima anka no ho asem se be ma e wo sofa. Eno de sa wo sunsofo kan no wo hu nkada. Nipa ne nam ho a eno de wo mu ne hu kan cho se papa be me wo bre koboa no wai eno de wo mu hu amontim nkwase wo mo eno tina don't give a damn to them. Yeah I don't give a damn to wo mo obi also waduro ne de wo de wo ni wemi anwe ho aye wadwene mu na odi usunti a enipa dam wo bre de a ene wo mu hu kan kire wo mo da se mo ani we beboa wo odi owu sesi a na hwe ade ana abete nkwase akeka ena we na ekono ena ne fie na ye sei da bia wo mo fie mrowafo na ehuna maninti mrowafo mo sika de amon kai wo mo mu wa na wo mo na age aso a ye maame akusa na ne maame nim no kore ejide bia ma ba ye bia Kofi no mo anenam ena no ayi omo ko ayi we airport price no wo ho ano wo ho no mo omo ko ba bia so na Kofi ka ho ahemfie no okọ bi omo ko ahemfie no one de ne zato ayi ma ko mo be ka ya no Kofi no Radio from the Cries. You're about to a platform, no more classes, but then no current sending you.
Debi ne so pensa dada. Ofi pensa. Na ne nyina na efiri o. Efiri because unim. Abema yi si so na no ya akra no. Se not dead lumba FT won e you. Mela no mutifie ho. E na yeso oprega. Yeso oprega yi ekwo mema lejo ekwo wi afon. E de share gabinye phone. Tablet, laptop. I de kwa share nkwa ne bag mu. Eti ne de ne ntokwa na da lumu akofa ne out say nkwa ne na ayese no. Na ye obi na akwoso e na de akwohye nkwa na da lumu atuo mu nyina. Efifie ho. Pamo wo mo isi abontere. Di wonu mo no maame nkwa ne sa akwo maame wonu mo kwotena. Sister bi wonu mo because atam na afi na maame na wuo. Ti etimeti mu dan no satam na afi no mo eye wonu mo 1 or 2 bi ti nkwane sa akwo back to their mom ekotena wo mo maame won ti ne mo pa na ka bi se di enti na da lumba e pa da lumba ne nuanom ene ne wo fast no amo wo mo mu sese di enti wa na hwehwe me la brabo hwe me la atade o mo ko eye yase me la shetop ya ne dan ya kopim se yi wo mo wie ye me la enko ye sa hwe Kofi ya wo we hwe Kofi ensanom o maame nom na Awurade Nyankopon Awurade Nyame Kofi o maame nom no so apio Kofi onyame mfa wo kransie ye wate onyame mfa wo kransie ye na enya wo fortoa Kofi enya wo fortoa wo frabusua bi mu aboafo bi anim na wo nua ye sikani ye boni di de ho wiase na nso mo amfiri ba bia ma eden because ye wo wutu ayi ye kan samene mu e be den se Kofi be pagya wo ho because wo maame a ye mani sika na say ye yi sebe do maame di sika ye ene nsa wie hwe emu ayo na ma brempoma kwa na mono no se nche da nye yize mama brempoma o ye yankase ye maame kwa nche da nye yize ama ne sa me raho ankasa raho adwa me problem na ne se Abusuapanin Kofi wusu ye ni bia ba sabe ye yi why we menyi woni ma Faustina ye yi do obeye my friend and so there you just come Kofi because Kofi no do a part of us why Mr. Mwai me okay eti team legal wife say Kofi ka omo ho o say omo hweda omo partner team legal wife nyina na ye wayim ba mo fa ne content creative be say dasani say be say me enko woni ano obi be kwa mo bi apa nti ye man nanti ye won kafra na busu nyina se mo nyina yakọ eti team legal wife for nyina na around the world ye mamu nyina yakọ manya yi why enti no Kofi no mo ka say won ne maame eso mo chese wo mo na ka wo so twitwa bi pa nti ni nyina so betima the cause of the problem maame ni wo mo se maame no so edu ba bi ne mo aye denti wo ene won so twa bia ntwa bia ti case na chese ba bia case na dane ti na no kwa na yeso mo gigi sika kura de ama no a chese sika o mo gigi ma no kura ndu ba na o mo sika no kura so a eno akwa se no ya na de chin ya nyame won konkro mi di nyame da obi bia last nyame sha okay also easy na say ebusua no still am papa mu ho na say asumdua ba sa na eko asemu na unu aba de say one no mo settle bibia mo otene nka nde mfancho wo kakra sa o yo ebusua be businessman ba mo amutua mo no so enti sika ekura me 100 million aka kra bi na 200 million mesremu be pese me de send nsem na mo ama promise no mo ma mentemo nka still amene no me wokuma ase obi obeso oya de kese bia ma no bia me wokuma ase ti mo hwe ne yenye modawma ma me mpacho eni yeshi medical da wo ase se woni mu a ebi aga enye yi enti obi biara nso a wayi sika ibi di aboa me bia me di nyame din ososoro ne Jesus Christ din ana me de dana se ya de ono so de nam kwa mu ba de me stress afo Awurade se o ma na adwuma nye yie o ma de o ye bia nye yie na de wo se o de boa me no me nsanka e wo nyame agya
nyame oba nyame won kronkron mi di nyame da obi bia last nyame hira obi okay what's so easy na say ebusua no still am papa mu ho ana say asumdua ba sa na eko asemu na unu aba de say one no mo settle bibia mo otene nka nde mfanto wo kakra sa oh yo ebusua embesa me mpese me kasa pi because oba am bishia no otimu say no ma ena form sa eti mo pese mo de boa no mesemo mo nkoso amoa no ati ase mo ma obayi eye maami akosu ase wa wo chese ye wa mai Abusuapanin so wan to nsan fre no we invite no ensa ye to fre na nka be de na ne mana ba obie nim se ye ne mana wana to ne nsan fre wo ne ma wo no mo te kura wo manyina tumi aba wo ama enya sa de na wo no mo twe ho a ye kwa ye man so ya sama Abusuapanin ya ise ya she date akọ ohene ho ohene so de star position se monyina mo fanko yesi date ne be ni sei obi anim sabe ya Ghana mamra ne amane ya CSF Abusuapanin na ya yie no Abusuapanin na sani date akọ ahemfo mo se mo koye bibi na so am de bi ato so obi anim date no Abusuapanin de ojina so ni date ojina so na yi ena yie so ya anso sa date no iti ebe na uma oba na okota na se yaso aba ha woko bita mumuza no so oba we ni Abusuapanin mbo so oba de na mana se abe we flag be woni internet mumuza so ni Abusuapanin na Lumba na owu ya na Abusuapanin na hwan media free teaching na America se media me pass muje ni pa no mo na mukuro no wawu ne nema ne na japade nya media me pa ma me yire na me ma omuso wo ho nti ono so wape bia ma mo ne mo amfa kwan pa so na obi ankofa na ade na obi antena ne ba bi boko na mo mpaye se nyankopon beboa ama bibi atumi awie pa ya ma wo social media nya adum TV na mo frɛ ya nka memfa because okaka asema de won kan ye ne yeka ya kumpa le heavy stigma minimum kamenfa se so sa men kasa me gine me de me kasa me nyankopon aboa ma ye wi dia ka no wo mo chitafo na we yom kodum no wukura wuyesie ni wi a yade a wo pɛ ye na wajapade montombo asa na monkotra ase na mo ne lawyers na monkoche ma ade na ebusua na emunna ho free mo amane Abusuapanin owusue ma ha o eti Tupac so no no e de beto abeba bia ye de bebrem case na nya sia wi nti ontimi nya wo hwe ayasem o ayasem pa ma mene de oti se nani chese nani nyina be no unu afri mu wani ayo ya chese ni ma nkoye na sese chese eni cheripi na ye de obaso to aso we dey chese two trouble one God power two trouble one God yentimi panika nantia o obi do fo akoda baby basa yentimi panika nantia o obi papa akoda baby basa yesise ne sai fro no oni wi ase adinkra